Hai guys, inilah dashcam baru kita, dashcam E9 3 kamera. Hari ini kita nak tunjuk korang cara nak pasang dashcam ni dekat kereta personal. Sebelum tu kita tengok dulu pada dalam kotak. Dalam kotak ada funny oil. Ada kamera belakang. Memori kita masuk ke dashcam. Bracket locknya masuk. So itu dia, masukkan kabel USB dekat dashcam. Okey, dah masukkan kabel, tarik boleh sorok. Okey, itu dia kabel sorok celah cermin. Kalau kabel masukkan sini. Kalau tak nak pakai dashboard, masukkan sini. Okey, kalau mau dashboard, senang. Ini cara pasangnya senang. Tak perlu buka dashboard. So, jalan mau dashboard. Cocok saja dengan dashboard. Itu siap cocok. Dia tak benda. So, senang guys. Kabel power USB masuk dekat dashcam. Lepas tu boleh sorok tu celah-celah cermin. Daguan kabel sorok power dashboard. Masuk saja dekat sini. Cuci rokok. Siap on. Ikut kesesuaian korang lah. Korang pasang dekat cermin belakang boleh. Korang pasang dekat tumbuk plate korang pun boleh. So, sampai satu kamera belakang, wayar kamera belakang. So, kita pasang wayar kamera belakang. So, dashcam kita dah siap. Okay, dashcam yang rakam depan kereta, rakam dalam kereta sekali. So, sekali lagi, cara pasang dia simple. Okay, so ini power adapter untuk dashcam. Tarik, masuk celah cermin, turun power dashboard. Ini pencuci rokok. Kamera belakang pun masukkan dekat sini. Alright guys, untuk korang yang belum lagi mendapatkan dashcam 3 kamera kita, dashcam E9 kan, tengok ni, biar rakam jelas tau waktu malam. Memang jelas. Guys, dashcam 3 kamera waktu malam pun nampak jelas. Oh, nampak pun kereta boleh nampak jelas, orang pun boleh nampak jelas. Mantap. So guys, dashcam kita dah siap pasang. Dashcam yang ada kamera depan, ada kamera dalam kereta dan juga kamera belakang. 3 kamera. Okay, kalau korang tak tahu cara nak guna, dalam kotak ada buku manual.
Okay, untuk korang yang belum lagi dapatkan dashcam, follow kita. Okay, jumpa saya dalam live. Dalam live saya bagi harga murah. Harga bawah 100 dapat percuma memory card, kamera belakang pada dalam live.